minisitiri w'intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuwa gatatu w'iki cyumweru Jean Daniel yavuze ko nubwo hari intambwe imaze guterwa mu kuzahura umubano w'u Rwanda na Uganda kuwusubiza ku murongo bidashobora gukorwa mu munsi umwe. Yagize ati ndagira ngo twumve ko ububanyi n'amahanga ari urugendo, gusubiza ku murongo umubano ni ibintu bitinda bigira intambwe nyinshi. Iyo havutse ibibazo abantu baganiraho mugenda mubiganira mukagira ibyo muvana mu nzira mukagira ibyo mukuraho mu minsi ikurikiyeho, ntabwo ari ibintu birangira umunsi umwe. Xavier ati ntabwo ari ibintu birangira umunsi umwe. Dr Edouard Ngirente yakomeje agira ati muri diplomasi habamo ibintu byinshi cyane n'umuburo watanzwe wo kubuza abantu kuba bajya mu gihugu iki n'iki ugira igihe ukurirwaho, ariko ntabwo ibyo byose urugendo rumwe ruwukuraho. Yavuze ko byongeye bitari ubwa mbere Lieutenant General Muhoozi yagira uruzinduko mu Rwanda ku buryo ibintu bizagenda bijya mu buryo gahoro gahoro. Duhindura ingingo jondanye. Igikomangoma cy'Ubwongereza Charles na Madame we Camilla bazaba ari i Kigali mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Turabisoma mu binyamakuru bya Daily Express, Daily Mail, New York Times, The Independent n'ibindi. Xavera aho byandika ko igikomangoma Charles na Madame we bazaba bazanywe i Kigali no kwitabira inama ya CHOGM izahuza ibihugu bihuriye mu muryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza. Igikomangoma Charles kizaba gihagarariye umwamikazi Elizabeth wa kabiri muri iyo nama ya CHOGM iteganijwe kubera i Kigali kuva tariki 20 Kamena 2020. Ibyo kuza mu Rwanda kw'iki gikomangoma cy'Ubwongereza byanditswe mu binyamakuru byo kuwa mbere w'iki cyumweru ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wa Commonwealth. Igikomangoma Charles yatangaje ko mu gihe isi ikomeje guhangana no kwigobotora icyorezo cya COVID-19 ari ingenzi guhuriza hamwe ibihugu binyamuryango bya Commonwealth. Yagize ati nk'umuryango w'abantu barenga miliyari 2 na miliyoni 600 bo mu bihugu 54 ku migabane hitandatu y'isi, Commonwealth ihagarariye imico n'imigenzi itandukanye, inararibonye n'impano zishobora gufasha mu kubaka hazaza heza. Yakomeje agira ati umugore wanjye nanjye twishimiye kuzitabira inama ya CHOGM izabera i Kigali muri Kamena. Muri iyi nama ya CHOGM ni nabwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hazahabwa inkoni yo kuyobora uyu muryango mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere. Ibyo nabyo tubivaho Xavera, ahubwo tubasomere n'iyi nkuru ivuga ko guverinoma y'u Rwanda yagaragaje igisubizo ku biciro by'isukari n'amavuta bikomeje gutumbagira. Ibi nk'uko tubisoma mu binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byaha mu Rwanda byiganjemo ibyo kuri murandasi nka The New Times, Kigali Today, Imvaho Nshya, Igihe ndetse n'ibindi, byagarutsweho kuwa gatatu w'iki cyumweru mu kiganiro guverinoma y'u Rwanda yahaye itangazamakuru. Umukuru wa guverinoma Dr Edouard Ngirente yavuze ko izamuka ry'ibiciro by'ibicuruzwa bimwe na bimwe mu Rwanda ridashingiye ku ntambara ibera ahariho hose ku isi. Ati ibiciro byabanje kuzamuka ni iby'ibintu bitatu birimo isukari, isabune n'amavuta yo guteka, kandi ntaho bihuriye n'ikibazo bita icy'intambara iri ahantu hanaha ku isi. Ngire ngo n'umucuruzi wabyitwaza hagatangira kuzamura igiciro cy'ibijumba, icy'inyanya, icy'imyumbati ngo ni intambara iri mu bihugu byo hanze, ntabwo ari byo. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Habyarimana Beata wari muri icyo kiganiro we yasobanuye ko itumbagira ry'ibiciro by'ibicuruzwa birimo isukari ryatewe n'uko hari inganda zo mu bihugu u Rwanda rwayiranguragamo zitarimo gukora muri ibi bihe. Yavuze kandi ko mu myaka ishize u Rwanda rwari rufite umuntu waruzaniraga nibura nka 35% by'isukari ikoreshwa mu gihugu, ariko ngo haje kubamo ikibazo cyuko muri iki gihe cy'imvura inganda akorana nazo zitari gukora neza jondanye. Ibihugu uwo muntu yaranguragamo birimo Malawi, Eswatini na Zambia. Minisitiri Habyarimana yavuze ko hari gushakwa ubundi buryo abanyarwanda baba babona isukari. Ati twatangiye kwerekeza amaso mu bindi bihugu bishobora kuba biduha isukari kandi idahenze cyane. Iyo ngingo nayo turayiretse Jean Daniel. U Rwanda rwamaganye raporo nshya ya Human Rights Watch ivuga ko ubucamanza mu Rwanda bukurikirana abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru n'abatanga ibitekerezo kubera ibyo batangaje cyangwa se ibitekerezo byabo. Asubiza iyi raporo ya Human Rights Watch yasohotse kuwa gatatu w'iki cyumweru, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yatangaje ko ubutabera bw'u Rwanda bukora neza kandi bukorera mu mucyo, bwubahiriza amategeko y'u Rwanda ndetse n'amasezerano mpuzamahanga. Guverinoma y'u Rwanda yanavuze ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko kandi ntawe uhanwa hazira ibitekerezo bye mu bijyanye na politiki. Yolande Macron yanavuze ko gukomeza kwibasura u Rwanda bikorwa na Human Rights Watch nta kindi bigamije kitari ugutanga isura mbi kandi itari yo ku bucamanza n'uburenganzira bwa muntu muri Afurika. Ibyo tubasomera kandi tubikomereze mu bitangazamakuru bya RFI na BBC, aho BBC igira iti Ubufaransa n'u Rwanda abagaba b'ingabo baganiriye ku mutekano mu karere. Naho RFI yo ikagira iti la délégation de l'État major rwandais achève sa visite en France. Bisobanuye tugenekereje mu Kinyarwanda ngo intumwa zo mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda zasoje uruzinduko rw'akazi zagiriraga mu gihugu cy'Ubufaransa. Iki gitangazamakuru RFI ariko cyari cyananditse indi nkuru igira iti première visite d'une délégation militaire rwandaise à Paris depuis 25
35 ans. nabyo bisobanuye tugenekereje ngo uruzinduko rwa mbere rw'intumwa z'igisirikare cy'u Rwanda mu Bufaransa mu myaka 25 ishize. Ndetse gishingiye kuri uyu mutwe w'inkuru yacyo, iki gitangazamakuru RFI cyaribajije kiti mbese ibisirikare by'ibihugu byombi byaba bigiye gusubukura umubano wabyo. RFI yandika ko iryo tsinda ry'intumwa zo mu rwego rwo hejuru mu Bufaransa ryari riyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura mu ruzinduko rwatangiye ku wa mbere w'iki cyumweru. BBC yanditse ko General Jean Bosco Kazura yagiye mu Bufaransa ku butumire bwa mugenzi we w'icyo gihugu General Thierry Bihocard bakaganira ku mutekano wo muri Afurika yo hagati no muri Afurika y'Amajyepfo nk'uko byavuzweho n'ibiro bikuru by'ingabo z'Ubufaransa. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru kandi byandika ko uretse iri tsinda ry'intumwa zo mu rwego rwo hejuru zerekeje mu Bufaransa, hari n'irindi tsinda ry'intumwa z'u Rwanda ryerekeje mu Burundi ku wa kabiri w'iki cyumweru zijyanye ubutumwa bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yazihaye ngo zimugereze kuri mugenzi we w'icyo gihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Izo ntumwa z'u Rwanda i Burundi zo zari ziyobowe na Minisitiri w'Ingabo Major General Hubert Murasira, zakiriwe na Perezida Ndayishimiye i Gitega, aha ni ku murwa mukuru wa politiki w'icyo gihugu cy'u Burundi Jean Daniel. Abinyujije kuri Twitter, umuvugizi wa Perezida w'u Burundi Eveline Butoyi yatangaje ko impande zombi zaganiriye ku bijyanye no kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Yagize ati mu rwego rwo kunoza umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye intumwa z'u Rwanda zo mu rwego rwo hejuru zirangajwe imbere na Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda, zamuzaniye ubutumwa bwa mugenzi we Paul Kagame. Perezida wa Chad we yanyuzwe n'uburyo yakiriwe mu Rwanda. No kuva ejo kuwa gatanu nibwo yatangiye kugira uruzinduko hano mu Rwanda rw'iminsi ibiri. Ibyo byanditsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye by'aha mu Rwanda, aho byandika ko Perezida w'inzibacyuho wa Chad General Mahamat Idriss Déby Itno yabitangaje ku munsi w'ejo kuwa gatanu ubwo yakirwaga na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame muri village Urugwiro. Perezida Mahamat Idriss Déby Itno yavuze ko ari amahirwe menshi kuri we yo kuba yaragize umwanya wo kuganira na Perezida Kagame, ndetse anashima abo yise abavandimwe b'Abanyafurika, by'umwihariko Perezida Kagame ku bufasha batanze ku gihugu cye cya Chad. Naho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yifurije mugenzi we Mahamat ikaze mu Rwanda, avuga ko hagendeye ku mateka y'u Rwanda ubwiyunge bukwiye kuba urugero rwa bose kugira ngo igihugu gitere imbere. Perezida Kagame yanavuze ko amasezerano y'ubufatanye muri rusange yashyizweho umukono hagati y'u Rwanda na Chad azafasha impande zombi gukomeza gusangira ubunararibonye no gushimangira umubano usanzweho hagati y'ibyo bihugu. Iyo ngingo tuyihindure Jean Daniel, ibizamini by'akazi ka leta mu Rwanda ntabwo bizongera gukoreshwa ikaramu. Iyi ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye by'aha mu Rwanda kuva ejo kuwa gatanu, ivuga ko Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Mifotara ariyo yatangaje ko nta kigo cya leta kizongera gukoresha ibizamini by'akazi byo kwandika hadakoreshejwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kwirinda impungenge z'uburiganya zagendaga zigaragazwa n'abapiganira imyanya y'akazi. Xavier, yaba inkuru nziza ku bapiganira akazi Jean Daniel. Uburyo bw'ikoranabuhanga bufasha inzego za leta gushaka no gushyira abakozi mu myanya binyuze mu mucyo. Izi nzego zigaragaza ko ubu buryo bwagabanyije amafaranga zatangaga mu gushyira imyanya hanze, gukosora no kumanika intonde z'abatsinze ibizamini by'akazi. Mifotara ikavuga ko umutekano w'iri koranabuhanga wizewe kandi ntawe ushobora gukopera yifashishije iri koranabuhanga. Inzego zose za leta zikaba zitegetswe gukoresha ibizamini muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga, keretse iyo habaye impamvu, kandi nabwo zikamenyeshwa komisiyo ishinzwe abakozi. Reka ibyanditswe ku Rwanda tubyanzuriye kuri iyi nkuru yo mu mvaho nshya yagira iti gupima umuriro ntibikiri mu ngamba zo kwirinda COVID-19 mu Rwanda. Iyi nkuru ikaba yarabaye kimwemo guhera ejo bundi kuwa kane ubwo Minisiteri y'Ubuzima yamenyeshaga abaturarwanda bose ko ibikorwa byo gupima umuriro ku marembo y'ahahurira abantu benshi bitagikenewe kandi bitagifatwa nk'imwe mu ngamba zo kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima yaboneyeho gusaba abahagarariye ibigo bya leta n'ibyigenga bategura gahunda zihuriza hamwe abantu benshi guhagarika ibikorwa byose byo gupima umuriro aho abantu binjirira. Cyakora Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije akaba arashishikarije Abanyarwanda gukomeza kwitabira kwikingiza byuzuye, harimo no guhabwa urukingo rwo gushimangira ku bujuje ibisabwa, kwambara neza agapfukamunwa no gukaraba intoki kenshi kandi neza. Turacyabasomera ibyasohotse mu nyamakuru. Reka twerekeze noneho ku byanditswe hanze y'u Rwanda, duhereye kuri iyi nkuru ivuga ko igihugu cya Namibia cyabaye icya kabiri muri Afurika Jean Daniel nyuma ya Kenya mu gutangaza ku mugaragaro ko bitakiri itegeko kwambara agapfukamunwa ahantu hahurira abantu benshi. Ni inkuru mu binyamakuru bya Namibian, The East African, The Star Kenya, The Canberra Times, Daily Nation n'ibindi bitandukanye. Xavera aho itangira ivuga ko mu ntangiriro z'iki cyumweru ariko Perezida wa Namibia Hage Geingob
aribo batangaje ibyo byo koroshya ingamba zo kurwanya COVID-19 havanwaho kwambara udupfukamunwa mu ruhame, ndetse yongeraho ko n'abanyamahanga bakingiwe bajya muri icyo gihugu cya Namibia batazajya basabwa kwipimisha PCR ya COVID-19 bakigera aho muri Namibia. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko udupfukamunwa tutavanyweho burundu kuko abagenzi bakoresha imodoka rusange mu gutwara abantu ndetse n'abitabira ibirori bibera imbere mu nzu bazajya bo batwambara. Jondanye, umubare w'abitabira amakoraniro n'ibirori bitandukanye wakubwe kabiri ugera ku bantu 1000 uvuye ku bantu 500 bari bategetswe. Izi ngamba nshya aho muri Namibia zizamara ukwezi kumwe Xavera harebwa umusaruro zitanga mu gukomeza guhangana na COVID-19. ariko ugasoma ko ari impamvu ki yatumye Kenya na Namibia bakuraho uko kwambara agapfukamunwa. Haba muri Kenya batangaje mu mpera z'icyumweru gishize ibyo kutambara udupfukamunwa, haba naha muri Namibia impamvu yabiteye ni igabanuka ry'ubwandu bushya bwa COVID-19 muri ibyo bihugu byombi. Hanze ya Afurika ho kwambara udupfukamunwa bitakiri itegeko ni mu Buholande, mu Bufaransa no muri leta zimwe na zimwe zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nanone Jondanye, dusabwa kubajya mu ndege, muri za gari ya moshi no muri za gari zitegerwamo imodoka. Miliyoni irenga imwe y'udukingirizo n'inzitiramibu yaburiwe irengero muri Kenya nk'uko byanditswe na Africa News, ndetse iyi nkuru ikaba inari ku rubuga rwa BBC rwandika mu Cyongereza. Twahinduye ingingo kuri utu dukingirizo n'inzitiramubu hiyongeraho imiti yo kurwanya igituntu nayo yazimiye. Byose hamwe ibyabuze bikaba bifite agaciro k'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika, mbese miliyoni zibarirwa mu ijana z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyazimiye ngo byari biri mu bubiko bucungwa n'ikigo cya Kenya gishinzwe iby'imiti KEMSA mu magambo y'Icyongereza. Ikigega cy'umuryango mpuzamahanga cya Global Fund urwanya sida, igituntu na malaria kikaba gikeka ko bishoboka ko utwo dukingirizo, inzitiramibu n'imiti y'igituntu byaba byaribwe bikajya kugurishwa ku isoko rya magendu no mu bikorera ku giti cyabo bacuruza imiti. Global Fund igashinja kandi ikigo cya Kenya gishinzwe iby'imiti gupandisha igiciro cy'imiti nkaho hari imiti igurishwa ku giciro gikubye inshuro 100 igiciro nyakuri cy'umuti runaka. Jondanye, inasaba ko hakorwa iperereza kuri ibyo byaburiwe irengero. Ntacyo icyo kigo cya KEMSA kigeze gitangaza kubikivugwaho. Cyaherukaga kuvugwa cyane mu itangazamakuru mu mwaka wa 2020 ubwo hatahurwaga ko habaye uburiganya mu igurwa ry'ibikoresho byo kurwanya COVID-19. Icyo gihe amasoko afite agaciro ka miliyoni 78 z'amadolari y'Amerika byavuzwe ko yatanzwe mu buryo budakurikije amategeko, ahubwo ngo hajemo ikimenyane gishingiye kuri politiki. Ibi bimaze kumenyekana byatumye Perezida Uhuru Kenyatta ubwe asesa inama y'ubutegetsi y'icyo kigo ndetse anirukana abayobozi bakuru bacyo. Xavera mbere yo kuva muri Kenya hari bamwe mu baturage barakajwe n'uko guverinoma n'ingabo z'igihugu KDF, Kenya Defense Forces, batababikira impfu z'abana babo b'abasirikare boherejwe muri Somalia kujya kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Nk'uko byanditswe na Nairobi News, The Standard, Daily Nation, The East African n'ibindi binyamakuru bitandukanye, ibi bivuzwe nyuma y'urupfu rw'abasirikare barenga 10 ba Kenya rwabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru bahitanywe n'igisasu cyari giteze mu nkengero z'umuhanda ho mu majyepfo ya Somalia. Umwe muri abo baturage, Professor James Ole Kiyapi, wanabaye umukandida perezida mu matora yo muri 2013, abinyujije kuri Twitter yavuze ko bakomeje gutenguha n'ubutegetsi bwabo butemera kandi ngo buhe icyubahiro impfu z'intwari zabo zipfira muri Somalia. Akagira ati, ibi nibyo bindakaza kandi bikanambabaza. Aba basore n'inkumi bari biteguye kandi biyemeje guheba ubuzima bwabo bakarengera igihugu, ariko barapfa bikamera nk'akamuri kazimiriye mu kamuga. Mbese ni nkaho igisirikare KDF kiba gishaka ko hatagira ikimenyekana. Professor Kiyapi ufite mwene nyina aherutse kwicirwa muri Somalia yakomeje agira ati, reba uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata abasirikare bazo baba baguye mu ntambara bahabwa icyubahiro kandi bigatangazwa, ariko hano hashize iminsi guverinoma n'igisirikare barahisemo kwinumira. Abasirikare ba Kenya bari mu bagize ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Amisome bugizwe n'abasirikare bose hamwe 22,000 boherejwe muri Somalia kujya gufasha guverinoma guhangana n'intagondwa zo mu mutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab ufitanye ubumwe n'uwa Al-Qaeda wahoze ukuriwe na Osama bin Laden atari yicwa. Kenya ikaba yarohereje bwa mbere abasirikare bayo ku butaka bwa Somalia muri 2011 nyuma y'aho abarwanyi ba Al-Shabaab bari bashimuse ba mukerarugendo babiri. Muri Kongo Kinshasa yo n'indi ngingo tugezeho, umwe mu badepite agira ati, kijondanye ati, inteko ishinga amategeko y'igihugu yahindutse ingoro ya ruswa. Nibyo urubuga rwa Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye muri Kongo rwahaye umutwe ugira uti, l'Assemblée nationale est devenue le temple de la corruption. Ingoro ya ruswa byashyizwe ahabona na Depite Hados Ndombasi wo mwihurora muka ribumbye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Iyi ntumwa Honorable Ndombasi ubwo inteko ishinga amategeko yatangiraga igihembwe cyayo ku wa kabiri w'iki cyumweru yahamaganye uburyo miliyoni nyinshi z'amadolari y'Amerika ziba zavuye mu misoro y'abanyekongo
zigabagabanywa n'abadepite aho buri kwezi umwe abona amadolari 1,000 mbese miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda agomba kunywesha imodoka ye lisansi cyangwa mazutu. Ndombasi akagira ati kijondanye. Ati iyi ni ruswa yimakajwe mu nteko ishinga amategeko kandi muri ramuka tuyamaganye twivuye inyuma kuko inteko ishinga amategeko yakagombye kuba ingoro ya demokarasi, uyu munsi yahindutse ingoro ya ruswa. Yifashishije imibare Honorable Ados Ndombasi akavuga ko niba buri mudepite wo mu ihuriro Union Sacrée rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ahabwa buri kwezi amadolari 1,000 yo kunywesha lisansi cyangwa se mazutu mu modoka yihenze yaguriwe nabwo, bose hamwe ku kwezi bakoresha 380 by'amadolari, mbese hafi miliyoni 400 tuyavunje mu manyarwanda. Nkuko iyo mibare ye ibyerekana, ku mwaka umwe baba bakoresheje miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika, arizo miliyari zikaba kabishanu mu mafaranga y'u Rwanda. Nubwo bayahabwa nk'ayo kubafasha mu ngendo, Depite Ndombasi asanga ari ruswa yimakajwe muri izo ntumwa za rubanda ashinja gukurura zishyira. Iyi nkuru ya Radio Okapi gasoza ivuga ko Depite Ndombasi yibutsa abagenzi be ko aho muri Kongo hari abaturage miliyoni 27 bugarijwe n'ikibazo cyo kubura ibyo kurya, hakiyongeraho miliyoni nyinshi z'abana bigira mu mashuri ya nyakatsi atagira na gasima. Umuryango wa CEDEAO ushinzwe ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba urashinja ibihugu by'amahanga kwihisha inyuma za kudeta ziherutse kwibasira bimwe mu bihugu byo muri icyo gice cya Afurika, by'umwihariko Mali, Guinea na Burkina Faso. Nk'uko biri muri Africa News na Channel Africa, ibi byahishuwe na Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo unayoboye muri iki gihe umuryango wa CEDEAO. Ghana Nana Akufo-Addo yabwiye ihuriro ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ko hari ibigo n'amashyirahamwe byo mu mahanga bibona za kudeta muri Afurika nk'uburyo bwiza bwo kugera ku mugambi biba bifitiye akarere runaka ko kuri uyu mugabane wa Afurika. Yasobanuye ko abanyamahanga bihishe inyuma y'ibikorwa byo kwangisha abaturage za guverinoma zo muri Afurika, bakabashishikariza gukora imyigaragambyo kuzirwanya kugeza zimwe zitembagajwe mbese zikagwa. Gusa ntabwo Akufo-Addo yatanze ibisobanuro birambuye kuri abo banyamahanga akeka kuba inyuma za kudeta zo muri Afurika. Xavier, izo kudeta za gisirikare ziherutse kuba zabaye muri Mali, Burkina Faso na Guinea zakebuye abayobozi b'ibihugu bya Afurika bahamagarirwa gushyira imbere imiyoborere myiza hagamijwe gucubya uburakari bw'abanyagihugu. Dukomeza n'iki kiganiro makuru mu binyamakuru. Xavier, mu gihe intambara yo muri Ukraine igeze ku munsi wayo wa 24 kuri wa gatandatu, igihugu cya Mozambique cyo gitsimbaraye ku kutagira uruhande na rumwe kibogamiraho, nubwo bizwi ko igihugu cya Ukraine cyasagariwe n'Uburusiya bukagishora mu ntambara kuva tariki 24 z'ukwezi gushize kwa Gashyantare n'ukwezi kwa kabiri mu mezi y'Ikinyarwanda. Turabisoma muri Africa News aho inkuru yayitangira ivuga ko guverinoma ya Mozambique idateze kuvanwa ngo kwizima n'igitutu cy'amahanga yisaba guhindura ukutagira aho ibogamira mu ntambara Uburusiya bwashoje muri Ukraine. Ni nyuma yaho Mozambique hibariwe mu bihugu 35 byifashe mu gutora umwanzuro wa Loni uhatira Uburusiya guhagarika ibitero muri Ukraine no guhita buvana ingabo zabwo. Byabaye mu byumweru 2 bishize jondanye. Ayo matora nyine yo mu muryango w'abibumbye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Mozambique Veronica Machamo yavuze ko igihugu cye gishikamye ku nzira y'ibiganiro hagati y'impande zishyamiranye muri iyo ntambara. Ati tuzi ukuntu intambara ibigoranye, ntidushaka ko yakomeza. Yewe niyo twakwamagana uruhande rumwe mu zirwana ntibyaba bikemuye ikibazo. Birakwiye ko impande zombi zicarana ku meza y'ibiganiro mu gushakira umuti nyawo ibibazo byayiteye. Madame Machamo yakomeje avuga ko bafitanye umubano mwiza n'ibihugu byose, bityo bagatekereza ko bagomba guhuza imbaraga mu kugira inama abashyamiranye kugira ngo babashe kuva muri ibyo bibazo. Iyi nzira ibiganiro kandi yanagarutsweho na Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi ejo bundi kuwa 4 jondanye ubwo yakiraga mugenzi wa Portugal Marcelo Rebelo de Sousa watangira uruzinduko rw'iminsi 3 muri icyo gihugu bahoze bakoloniza kugeza kibonye ubwigenge mu 1975. Bwana Nyusi yongeye gushimangira ko igihugu cye nta ruhande na rumwe kibogamiyeho mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Mu biganiro hagati y'abayobozi bombi byibanze ku bucuruzi n'ubufasha bwa gisirikare, Portugal yaha Mozambique mu kurwanya ibyihebe byo mu ntara ya Cabo Delgado, banakomoje no kuri iyo ntambara yo ku mugabane w'Uburayi, maze Filipe Nyusi agira ati kijondanye. Ati Mozambique ntabwo ishyigikiye intambara. Nibyo rwose. Dushyigikiye ibiganiro kandi twizeye ko umwanzuro uri hafi kuboneka dukurikije intambwe zimaze guterwa mu nzira y'ibiganiro. Aho niho duhagaze. Mozambique ntabwo ivuga ko uyu afite ukuri cyangwa ngo uriya nta kuri afite. Ntituzigera na rimwe tuvuga ko intambara ari ikintu cyiza, kuko nta muntu n'umwe ugomba kuvutsa undi ubuzima.
buri gihe biba bishoboka kwirinda kugera kuri urwo rwego kandi tuzakomeza gushyigikira ibiganiro. nuko yabivuze. Hagati aho muri Loni, Portugal yo yatoye ishyigikira ko Uburusiya buhita buva muri Ukraine. Kuri ibi byo kutagira uruhande rwo kubogamiraho muri iyo ntambara, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zikomeje kotsa igitutu ibihugu bya Afurika byahisemo iyo nzira. Inkuru ku rubuga rwa BBC y'Icyongereza rwanditse ko uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni yavuze ko leta zo muri Afurika zidashobora gukomeza kutagira aho zibogamira muri iyo ntambara. Madamu Linda Thomas Greenfield agashingira ku buryo ibihugu 17 bya Afurika hafi kimwe cya kabiri cy'ibihugu byose hamwe byifashe muri Loni mu byumweru 2 bishize, hakaba n'ibindi 8 bitigeze byigora ngo bitore. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigasanga ibyo bitagakwiye kuko iyi ntambara yo muri Ukraine watari intambara yo butita yakunze kuranga uburengerazuba bw'isi n'abasoviete babarizwagamo igihugu cy'Uburusiya. Ngibyo bihe byararangiye. Ibya Afurika ku ntambara ya Ukraine, Jean Daniel, reka tubihinire kuri iyi nkuru ivuga ko Banki Nyafurika ishinzwe iterambere BAD itangaza ko ifite umugambi wo kuba mu cyumweru kimwe yakusanyije akayabo ka miliyari 1 y'amadolari y'Amerika yakwifashishwa mu gushyigikira umusaruro uva mu buhinzi no guhangana n'ingaruka z'ibura ry'ibiribwa ryatewe n'iyo ntambara yo muri Ukraine. Ni inkuru yo muri Daily Trust, The Star Kenya, Financial Times, The Africa Report, African News, The Cable no mu bindi bitandukanye. Xavera igatangira yibutsa ko byinshi mu bihugu bya Afurika byacungiraga ku gutumiza ibinyampeke nk'ingano muri ibyo bihugu bya Ukraine n'Uburusiya. Nka Somalia, Benin, Misiri ndetse na Sudani biza ku rutonde rw'ibihugu biri ku isonga byatumizaga hejuru ya 70% by'ingano muri ibyo bihugu byombi bya Ukraine n'Uburusiya. Loni yikavuga ko hari ibihugu 25 bya Afurika, Jean Daniel, byatumizaga mu Burusiya na Ukraine ibirenga 1/3 cy'ingano bikoresha. Perezida wa BAD Nigeria Kinwumi Adesina akavuga ko izamuka ry'ibiciro by'ingano, ibigori na soya ngo bizazambya ikibazo cy'ibiribwa byari bisanzwe bidahagije muri Afurika, binatume n'amafaranga atagaciro hirya no hino mu bihugu bya Afurika. Aha akaba ariho avugira ko banki akuriye yihaye intego yo kuba yakusanyije miliyari 1 y'amadolari mu gihe cy'icyumweru kimwe kugira ngo habe yagoboka ubuhinzi bwa Afurika butangire inzira yo gutekereza bya nyabyo ku kwihaza mu biribwa. Xavera dukomereza iki kiganiro mu nkuru ya Jeune Afrique ivuga ko ba Perezida David Malpass wa Banki y'Isi na Macky Sall wa Senegal baganiriye ku ngingo yo kongera gutekereza ku micungire y'amazi kugira ngo abashe kugera ku bantu bose batuye isi ya none. Iyi mpuruza y'aba bayobozi bombi mu kwita cyane ku mutekano w'amazi ahagije muri Afurika bayitanze mbere y'inama mpuzamahanga ku mazi iteganyijwe kubera i Dakar muri Senegal guhera ejo bundi ku wa mbere kuzageza ku wa gatanu tariki 26 z'uku kwezi kwa Werurwe. Ni mu gihe amazi ari isoko y'ubuzima akaba umutungo w'ingenzi mu mitungo yose abantu baba bafite. Amazi ni n'inkingi y'iterambere no mu mikurire y'ibinyabuzima byose birimo abantu, ibimera n'ibisimba. Xavera Perezida wa Senegal Macky Sall na mugenzi wa Banki y'Isi bakavuga ko hatariho amazi meza kandi asukuye nta ntambwe yaterwa mu rwego rw'ubuzima. Ni mu gihe kuri iyi si ya rurema habarurwa abaturage bangana na miliyari 2 batazi uko amazi meza asa. Tekereza nawe. Naho abarenga 1/2 cy'abatuye isi ni ukuvuga miliyari 3 na miliyoni 600 Jean Daniel ntabwo bafite uburyo buhagije bwo gusukura amazi. Ibyo byose bikagira ingaruka zikomeye ku buzima bwa muntu kuri iyi si, nkaho muri 2019 indwara zifitanye isano n'amazi zaje ku mwanya wa 8 mu mpamvu zateye impfu ku isi, aho buri mwaka zambura ubuzima abantu 1.5 bitewe hanini no kutagira amazi meza no kutayasukura. Muri Afurika ho amazi mabi niyo mvano y'indwara zihari hagati ya 70% na 80% by'indwara ziboneka kuri uyu mugabane. Naho kubirebana n'ubuhinzi, Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ni naho u Rwanda ruherereye, itunzwe hanini n'ubuhinzi ku gipimo cya 23%, ikaba ikenera amazi menshi mu buhinzi. Buri tariki ya 22 Werurwe kuva mu 1993 buri mwaka isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe amazi. Muri uyu mwaka wa 2022 itariki izaba ejo bundi ku wa 2 ni mu cyumweru gitaha, hari uko impara zaririmbye amazi. Ayo mari batiyafate neza nayo mazi tuvomye tuyasukure, ayo munywa n'ibishoboka tunayateke, bityo tuzaba duteganirije ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Reka iki kiganiro tucyanzuriye kuri uyu mugabo udasanzwe Jean Daniel wo mu gihugu cya Uganda ufite abana 176, akaba atakambira guverinoma y'igihugu cye
kumufasha kwita kuri urwo rubyaro, mbese uwo muryango mugari we. Inkuru y'ikinyamakuru The New Vision cyaho muri Uganda ikavuga ko uyu mugabo yitwa Mustafa Magambo Mutone, akaba afite imyaka 65 y'amavuko, akaba kandi asanzwe ari n'umucuruzi Xavier. Yivugira ko rero ari umuzigo umuremereye kwita ku muryango ungana gutyo. Mustafa Magambo Mutone ati nagerageje uko nshoboye gutunga abagore banjye 13 n'abana barenga 170, ariko ndababwiza ukuri si ibintu byoroshye namba. Nukwirya ukimara. Ibaze ku myaka 65 y'amavuko Jean Daniel, abagore 13 n'abana 176. Fata imyaka yawe wigereranye nawe uzatubwire ubudasubonye. Akomeza agira ati ndasaba guverinoma kuntera inkunga nibura ikishyurira abana 30 mu mashuri yisumbuye no muri za kaminuza. Nubwo bimeze bityo ariko Xavier uyu mugabo Magambo Mutone avuga ko agifite agashyuhe ko kuba yazana abandi bagore bakamubyarira abandi bana. Tekereza nawe n'abafite bamunaniye, ariko aracyafite akayihayo ko kuzana abandi bagore no kubyara abandi. Ni mu gihe umwana we mukuru bafite imyaka 49 y'amavuko, naho abato mu bana be ni impanga zifite imyaka 4 y'amavuko. Iyi nkuru ya New Vision ikanzana ikibazo kibaza kiti murakeka ko guverinoma ishobora kumufasha kurera abo bana, cyangwa uyu mugabo Mustafa Magambo Mutone agomba gutona nk'uko izina rye ribivuga, akirengera inshingano ze nk'umugabo wahiriwe n'urushako akarumbukirwa n'urubyaro? Ni ikibazo. Mu byanditswe byera abandi bita bitagatifu, mu gitabo cy'itangiriro nanone abandi bita intangiriro igice cya mbere, abandi bita umutwe wa mbere umurongo wa 27 no 28 haranditse ngo nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha irababwira iti nimubyare mugwire mwuzure isi yose muyitegeke, mugenga amafi n'inyoni n'ibisiga n'ibikurura inda hasi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Cyakora iyo si ya muntu Imana ivuga ntawamenye ariyo, ari kureba aho utuye n'aho utunze. Ubwo niyo si yawe ubyara abahuzuye n'ubyara abaharenze ntabwo bazabona ikibatunga. Nuko twanzuye ikiganiro cya none, yewe nitwa Nyirarukundo Xavier, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. nimugire ibihe byiza mubyara aho mushoboye kurera. Ciao ciao.